Sunlag ko kinyato, antimoring batwin, kabang apamanganan, yula king amanong babyebe. Hinggino manatiliya ke kayo At kaya ka antimurin. pamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, inaos na lang Yesus, mitipon king arapan na reng labi ng adwang alagad, at pigkaluba na lang kayo payan, baka panabi ka ring mga ro kay Espiritu, at pakayap ka ring sablang sakit at kapanandaman. Deti ilareng lagyuda, reng labing adwang apostol. Muna Simon amayaos Pedro, i Andres sa kapatad na, i Santiago at Juan na kapatad na, tinganak ng Zebedeo, i Felipe at Bartolome, i Tomas at Mateo at alapay ni Albuis, i Santiago anak ng Alfeo at Tadeo, i Simon aktivista, at Judas Iscariote, ing miktaksil kang Jesus. Tinubod na lang Jesus, teti kambering panabili ng antikaniti, kayo lulub king teritoryo daring pagano, ni eko lulub king sasakupan ng Samaria. Noon munta ko kareng tupan ng may lili ning balay ng Israel. Kim pamaglakad yu, ipanaral yu, ipamagari ng Diyos, malapit na. Ing maya pabalita ning kay katang kaligtasan. Maya pa sisilin po kay kayungan. Kadwa na pong aldo ni kay katamong pamagtrido, king pamagsadya tamo, king kay katamong anibersaryo ning parokya. Kaya itim itong yung kapasalamatan king Diyos, 89 anyos ni ing kay katamo pong parokya, king daratang a Biyernes. Available kayo po. Available kayo kareng asawa yo, kareng pamilyayo, available kayo kareng obrayo, o available kayo kay King Diyos. Lalong-lalo na king katamong kasuywan. Betong po kareng masakit, akabilyanan ng panahon tamong ini, reng tao available Uling masyado la pong busy. Masyado la pong dakal agagawan. Kaya po atang agkat mula, ing sabyenda, ay lawen kaya pa yung schedule ko. Nanyo po wari oras yan. Nanyo yawari aldo yan. Lawen ko nung available ko. Agyan kaya kami pong pari, makanyan mo naman. Minsan, ing kaya kami pong kakulangan. Potang sabyenda nga mong, malyari ko po kaya ng schedule ite. Ay lawen ko pa nung available ko. Pero rengaliwa, potang burida, agyang ila available, gawa lang paralan. Pero agyang ila available la, gawa la ring paralan. Kaya tintamong kasabyan, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Kaya po pati mo naman, kinga pong Ginoo, makanyan Potang kabisa, available. Pero po itang bisa ka, kapag kapilitan mong maging available ka. Aga nakake po itang agkat ko kanita kitang dati kong parokya, sabi ko, brother, makyabe na kang lay minister kaya. Impeki pa nakanako, mo nga na, dakal ko pa gagawan, okupado ko pa. Potang available na ako nga na, karin na ako tango nga na. Diyos ko, miras. May atake yan maging available para aking
apong Ginoo. Ne? Bakit sabi lang kaya po yung availability? Impong kaya katang Ebanghelyo ngeni, yapin ning pamanaos na ning Ginoo, kareng 12 apostol. At dimdam tala po rin karelang lagyo. At nung lawen tala po rin ipong 12 apostol rin ila po ordinaryo lang tao. Ila po tao lang nga kakit tamo aldoldo. Ala naman extraordinary karela. Bekadpin, mas balo do pang kitang karelang kakulangan o kaya king kitang karelang kasalanan. Lawen may Pedro, ang poring kayabe na ordinaryo lang manasan. O mekad, Mateo, parati din nga kakideng tao, uling maningil yang buwis. At sabihan da, metong yang makasalanan. O Simon, na metong yang aktivista. O mekad din nga liwapang apostol na inaos na ning Ginoo, kaordinaryo damo. O tino inaos detang tao ka rin king templo. Mas balo rin batas. Balo rin ing batas ng Moises. Ang poreng turuda rin propeta. Bakit rin kayang pinili? Nano ing sangkan. Uling ila available. Ne? Anyang inaos na uning Ginoo nga na, tara tuki ko kanako. Nanong gewara? Agad-agad tinukila king Ginoo. Makanyala ka-available dening apostol na pinili na ning Ginoo. Kaya agyang ordinaryo lang tao tinukila king Ginoo. Kaya nung lalawen tamo, naniwaring buri ng sabihan ning availability. Bumuna yung buri ng sabihan ning availability, yapin itang letting go. Kita mo, niyang inaus no ning Ginoo, rening apostol areti, anyang sinabi na, tuki ko kanako. Pedro, ang poreng kayabe na, ila tambing dong likwan ding karelang lambat, karelang bangka, yung karelang kapanintunan. At tinukila king Ginoo. Agyang Mateo, anyang awsani ning Ginoo, tambing yang tinuki king Ginoo, likwane, yung kayang, opisinang papanyingil buwis. Kaya, iti, availability, bari nang sabihan, letting go. At emo letting go. Doon letting God. Potang available ka, ing Diyos, yang burimong malyari buriking biyemo. Kaya po itang letting go nga ita, metong yang letting God, kasi ing Ginoo, Papa Bren me, na iya ing mga babo king bieta mo. Pota pong atintamong dadalanan na problema, atintamong dadalanan na kasakitan, atintamong dadalanan na kapagsubukan, nung itamo po available ta parating nga pong Ginoo, sabi tamo, mag-let go na karening dakal, problema nga reti. At letting God na kumu kasi ing Ginoo yang malyari buriking sablang dadalanan king biyeko. Kaya maging available taking nga pong Ginoo, uling itiyapin ni buri ng sabihan letting God. Kadwa, availability, imburi ng sabihan iti, always say yes. Patse sinabi kang yes, kay nga pong Ginoo, nakatras-atras, na itang bakit-bakit, o itang ifs and buts, tamo po king English. Noon patse, tinango kay nga pong Ginoo, iti dapat pangatawanan mo. Kaya patse, available ka kay nga pong Ginoo, kakabud mag-say yes. Noon i-commit mo na yung sarili mo para kaniti. For example, tinango kang MDC. Pangatawanan mo na. I-commit mo na yung sarili mo. Kaya, tinango kang maging LECCOM. Ala na kang katata. Ala na itang, dakal ko obra, dakal ko pipi, dakal ko nga po kulayang maningat. I-commit mo na yung sarili mo. At kanita,
yapin niya itang availability nga iti. Kaya nung lawenta mo, king katang mo munang pamamasa, kasanting na. Pikirandaman niya ping mo munang pamamasa. Yapin ng kwento ng Joseph the Dreamer. Inganak ng ako, Yose. Pisa lider rin kayang kapatad. Kareng mga lakal at mira siya Hipto. Meging alipan niya. Pero aburyana ning hari. Gewa ning gobernador na ning Hipto. At anyang mikadanop king mabilog alabuad. Rin kayang pamilya lepitan de. Pero iya, inablasan na lang, matsura. Ali, miglet go ya. Uling rening kayang kapatid dareti, agyang naning gawan da. Kapatid na la pamurin, petawara na la. Kaya, potang ita mo, available tamo. Agyang masakit, ita mo, always say yes to God. At siya piniting kay katamong commitment. Katlo, ing brinasabyan ng availability, makasadyatang magbayo. Kaya nung lawenta mo, nalainawas ng ginuring kayang apostol, bangkanita, maging kabarkada na, o kalagura na, tibura na la, naning tinubod ng karela, nga na, munta kayo karing sablang lugar, panabiyo na rin maro kay espiritu at pakaya pa nyo rin masakit at kapanandaman at ipamalitaya ing maya pabalita ng kaligtasan. Malapit na. Namburi na sabihan ng ginukaniti, kakabod, mamalita king maya pabalita. Nune, ing mismong bieta mo, iyapin yung mamalita. King pamagbayong gewa na kakekatamo ng ginu. Kaya po nung itamo available tamong maging disipulo ng ginu, available ta naman ibayo yung kekatamong sarili. Kaya, nung lawenta mo, pati rin lagyuda rin apostol, pendalilana la. Simon, gawa ng Pedro, gawari. Nathaniel, gawa ng Bartolome. Saul, gawa ng Pablo. Uling deti, ilapin ding pamagbayong buri ng pagawa ng Ginu. Kaya ita mag-celebrate tamo king katamong 89th founding anniversary. Siguro, yung kaya katamong challenge ngeni. Ngaw sa ning Ginu kaya katamong ngeni. Para mas lumabong yung kasalpantayan ng kaya katang parokya, available kayo po. Kita po yung kulang kaya katamo available tang mag-indredus, available tamong mag-Facebook, available tamong mag-TikTok, available tamong manalbe YouTube, pero king availability taking nga pong Gino para king maging disipulo na, may natamon Sana po king kakatang anibersaryo ng IT, gawan tang available ing sarita mo. Bangkanita mas palaganapan taya ing kasalpantayanan kiti king kakatang parokya. Aw sana kataning Gino bilang kayang disipulo. Ating disipulo na tutubod na la, bangkanita, ipanaraling kayarian ng Diyos, malapit na. At sana maging available tamong parati. At nanong rin ang sabihan ng availability. Potangita mo, parati tamong available para kingapong Ginu. Potangita mo, available tamo, mag-let go, bangkanita, mag-let God. Available tamo, bangkanita, parati tamong tatango. Alawa mo itang tangong basti, bangagad makawani. Nung itang commitment tamo, king pamananguta, king apong Gino. Ating available tamo, yapin niya ing pamagbayo. Magkumpisa king kakatamong sarili, at impamagbayo ng kakatamong komunidad. Manalangin taking Diyosig pa, kami itubod king king anak, bangketa datang, mi babayat nan, manakit king kapainawan. Bitmong tiwala tang manigapuke at nga tamong sumabi, Gino, gawan mo king mamu at mababalob. Ulitan tayo po.
Ginoo, gawon mo keng mamu at mababalog. Para king balayaning Diyos at dingkayang pamuntok, ing mumunara sanang kapigaganakan, yaing panyulong ning kayaryaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawon mo keng mamu at mababalog. Para king kayakatang bansa at dingkayang pamuntok, hingustisya at laganap kayapan, yasanang miyangat at mibalik ing pamisasan metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawon mo keng mamu at mababalog. babalog. Para ka rin kalulo at daralan kasakitan, pamatulano saning Diyos at patakman na karela, ingkayang lugod at pamaningat, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawon mo kaming mamu at mababalog. Para kaya katangang makatipon keti, mabiyasa ta sanang makiramdam king Espiritu, ang mamali karing kaya katang puso, at patalastas niya kaya katamo, ing mensahe ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawon mo kaming mamu at mababalog. Petala po ka rin kakatamong panalangin, ing kapasalamatan da, ring San Antonio, de Padua Chapel Community, EMDC, Couple for Christ, king kayadwanan ng Richard, ng Poichona Yumul, para king kapasalamatin ng kay Baitanang Che Sinogoy, Kimberly Tayag, Danica Cervantes, para king kaladwanang Jose Roman Senior Junior, Antonio Iluminada, Juanita Ampoy Eliandra, panalangin tala king Ginoo. Ginoo, gawon mo keng mamu at mababalog. At ang tanginin kay katamong sariling kapagnasan. O Diyos, sa mayapayang tuto, tinubod mi, kay anak, busal mi, bangi bulalag kay kami, ing lihim, ning kay kang kayarian, king kay kaming kainan, katmuan mo keng, tetaganas sikanan, itinganaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Purin Diyos, metasikloban kayang kaya, pantinggip meeting tinape. Para kami gawain tinape ni Biya. Purin Diyos, metasikloban para kami, imagawangin naman ng kaladwa. Purin Diyos, kapilanman. Purin Diyos,
Nalangin kayo kapatad, ng kakatamong daon matanggapya, harapan ng Diyos, ikpanglubos mayupaya. Tanggapan esayan, ginuy tingdaon, karinggamat mo, king kapuri at kaligay ni king lagyo, king kasaplala, kasaplala, ning at mabilog mabilog mi ng Santa Santa Iglesia. Iglesia. Hoy paming miglalang balikdan mesa na ing lupa ng Kristong king anak, amidaon king kang bie, banga kabus noreng sablang tao, kapamilata na mi puriya sana king lagyo mo, pusal ning sablang balayan, ibat king aslagan ang gana king albugan, at nanumang karin, midaon niya sana, king metong mong sakripisyo, king kang ikaligaya, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabi ake kayo, At kaya ka kita antimurin, syulareng pusuyo, makayat nano king ginu. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo, Iti karapat dapat at matulid. dapat at matuliding pasalamatan da kang paratit numan ka rin o ikpa, Diyos sa langang at lubos mayipaya. Lelangan ming meto yato kay nga babayad parang alan kapamilatana, ning kalaguran mong anak, hinyamarampatan ming poryenda ka at pasalamatan, king balayan na kay kang binukod, ating banal aparating kay kang kayantabe. Ulinita, kambering sablang koro ring angeles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Tunay kaping banal o ikpay kay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mula retingayin king ambuning espiritu mo, bang para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pasalamat siya kay ka piraso ne binyene kareng kayang disipulos at ngana, kunay iti ikayungan at kananye iti kanakong katawan na midawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis at pasibayang pasalamat kay ka, binyeneng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunang iti kayungan at minum ko kaniti, ting kalis yung kanakundaya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangkit amipatawaran na rin kasalanan, taptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan mo, nilupig mo, king kamatayan mi, king pangasubli.
Nyang ini, ganakan mi, o ikpa, kamatayan, at pamanyubli ng mebe ng anak mo, daraw mi ka, iting tinapi ning biyang po kalis sing kaligtasan, laiming pasalamatan ka, ipapalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo ka, mapagkababaming pagambuha mo, na kaming sana may sulo-sulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan may oik pa isang iglesia makalaganap king meto yato bang bigyan na piking lugod. Kambi ng Francis, kambi ng Leo, aki kaming Papa, i-Florentino, iki kaming Obispo, te sablang pari ang pong diakono, ganakan mula naman din kapatid ming pepainawan at maninay subling miye, ang pore sablang miyango na biye, tanggapan mo sa aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan, karapat dapat magkamit king bilang angga, bangkaya benang Maria, Imbirhening Dunin Diyos, kambenang San Jose, king esposo, kambering sablang apostol, ang poring banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, porian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kihang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutukagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang king alanganga. Hindi po manalangin tangbit mong kapanaligan na lugod king ikpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Mingat banwa, bisang mayang lagyo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, bipamintuanyang lomo, ketiking yato, at kabos mo kami o Ginoo kay sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kang mikapos yung kasalanan, miligtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesong Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligayang manggaman king alananga. Inami Yesong Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, yung kapayapan lalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko, babiyag kaya kayo. E mo sa baligdan din kaya kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantayanan, din kaya kang Santa Iglesia. Pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo, parati asanang manatili, kaya kayong At kaya ka antimurin, makita mo po ngining mikakami itong taking kapayapan. Kapayapan po kaya kayong kapayapan po. Kordero ng Diyos. amilala ko, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilala ko, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami.
Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng hiato, ibiyan mo kaya kami kapayapan. Yoing ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, siyang milalako king kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singa po naning kordero. Ginoo, Ginoy, ak matampang matampang tanggap tanggap ke kaya ka, ka, dapat dapat ay agkas may kasmay ngamano mano mo. mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king be alanganga. Amen. Amen.
Manalangin tamo. Hoik paming malugot babayo mo yung biyemi, kapamilatan iting kalam ding pamanatbus, kapamilatan na naman iting sao, papunta king alangang kaligtasan ning tunay kasalpantayanan, sumulong ya king mabilog ayatu, tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Takala salamat po, karempong taga Margot, ting San Antonio, de Padua Chapel, King Karela pong pamakyabe at pamag-sponsor, King Gadwa ng Aldo, King Katamong pamagtrido, King pamagsadya tamo, King 89th founding anniversary na ning Katamo pong parokya. Dakal po salamat, palapakan tala po. Abeda po, Reng, AMDC, ang po pong Couples for Christ. Thank you very much po. Bukas po, alas 6 na mo naman, ning benging Katamo pong misa. At King Friday, 2 p.m., yung kakatamo pong motorcade, pagkumpisa keti, king pisamban, at itang misa tamong alas 6 para king katang anniversary, at itang kakatamo pong simpleng pamangan o dinner, kay ba na po ning misa. Yung ginuman natili kay kayo, At kaya ka antimurin. Bendisyona na kayo Diyos, sumayipaying tutuing ikpam, poing anak, ang poing banal Espiritu, Amen. Misa midaone, may tanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Maya, pabengi po kaya kayungan.